Pamirsa sanis cara tanggal kalidasa November warsa kali tali selikur. Kauningin pawahan kasus COVID-19 Bali sayan tedun. Kepanggih gatra becik yening wenten kutus widangan sani nenten nguningayang pawahan kasus COVID-19. Indik pasien kena kauningin ngelangkungin kasus terkonfirmasi. Wilangan ipun kantos solas diri. Gatra becik kepanggih sangkaning nenten kauningin pawawahan pasien padem. Sampun petang rahina Bali nenten kauningayang pasien padem sangkaning COVID-19. Anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar sani kauningin wenten tigang diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif kasus sani ketampenin Bali kantos langkungan 100 tali diri. Pawawahan kasus inucap wantah rauh saking Denpasar. Tur kutus kabupaten nenten nguningayang pawawahan kasus anyar. Dadosnya nih wilangan kumulatif pasien padem kantun patah inggih punika langkungan petang tali diri. Inggian petang tali nanggu tigang dasa sia rauh saking WNI miwah 6 diri WNA. Indik kewentenan pasien kenak taler mawawah solas diri. Dadosnya nih wilangan pasien kenak kantos langkungan 100 tali diri. Pawawahan pasien kenak wantah rauh saking Kabupaten Tabanan, Badung, miwah Denpasar, antuk suang-suang tigang diri. Raris saking Buleleng, miwah Jembrane, suang-suang adiri. Selanturnya nih petang Kabupaten Lianan, inggih punika Gianyar, Bangli, Karangasem, miwah Klungkung, nenten nguningayang pawawahan pasien kenak. Indik wilangan kasus aktif wenten 154 diri. Kasiagayang 53 rumah sakit rujukan, miwah satak petang dasa 3 genah isolasi terpusat, wedaring samian kabupaten kota miwah provinsi Bali. Dia Dewi Bali Pos Kuningayang.